Kulumak lishabile silika kwa Jesucristo hochtsibaon San Juan. Nakakshtiain di Jesus satamish chol ki kanak urtiatinak chtial. Relik chikyal minjere nakhun ere taqashtisin kwe. Ebrish salom kesh kayari chirip lebri shbanak inka ingesh naw anil nashje. Hore hebrish salom ali qashal rarosh bani Jesus kwanchish kat samer la Simon Pedro rikin etalil kishtire. Pats anili nashje utan kish kanabri chiresh choli Jesus. Agwa, aniang? Kicha okli Jesus utkishje. Liting ekwi hun habok chitsabil kwa. Kishchap utlikwa, kishsa utkishkere la Judas ralala Simon Iscariote. Utrish li hun habok chikwa ki ok lachtsarik tohanak li Jesus kishkere. Likaru tanu chihun pa. Apanan mahure di konkep samesh kishtawru kaut nak kishche re chihokan. Konke koshlan kre nak li Jesus jochishche balre. Toshalok likarunak angelak kere lininke. Malach ke bayakshten angile vitneba. Shbanak rikin la Judas kwan di kule baltumin. Kaakui kishkul la Judas di hun habok chikwa. Ki el chihumpad ak oktin chik. Nakaks el la Judas kishche le Jesus. Anakwan shnimag shlokal likajolbe. Utlios shnimag shlokal rikin. Quilios shnimag shlokal rikin likajolbe. Jokan aquilios tishnimash lokal ikajolbe rikin. Utishnimash chihumpa. Eskolal inkajol. Yalkunkamok akchik tinkwang erikin. La esh tinesik. Joshinye reep la judi. Jokan akwi tinye ere anakwan. Parkwi shikikwe lain. Inkate shuk chishik la esh. La Simon Pedro kishpats ele Jesus. Agwa, ashkakwe? Kicha okti Jesus utkishje. Parkishikwe lain, inkata truk chintakinkil anakwan. Tohmokon chik tinatate. Kichihe gresh ban lah Pedro. At kagwa, kaud na kinka truk tatintake anakwan? Lain din kashtisilin kyuam sa akaba. Kicha okli Jesus utkishje. Matakas de sila kyuam sa inkaba. Relik chikyal linkyakwe. Tohmakiak na kyabak litzokashlan. Akakshatye orsut na kinka na kanawku. Ratin likakwa Jasa
Ikasih